Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan Niki asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ayaten tayo kuma ti kabsat tayo. Tauray anya ti mapaspasamak kabsat mun tulatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Niki dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manang, kasano tayo tawanan ni Nanang? Anya pa'y ngay, agkanya-kanyatan makaamu akong itibiyag ko, ta makaamu kamatan. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Adumit ti mabalin amastra kan di ta trabaho. Agbiro kay ti trabaho, tapno adda pang biyag mo itibagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan. Saan tan anam namaan to'y balay tayo, taamum at anak kasalda. Gaputa inusar ni Nanang anag paagas. Padyak nga apaman ang maipumpon ni Nanang, papanawon na tantumitlaang ni Donya Pinang. Sa dinungatan nga iti papanak, Manang. Ado mati master kam di ta trabaho. Agi stay in ka. Itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Donya Pinang. Apaman ang naipumpon ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman la na asyan ni Manang kanyak. Binaybayan naklatan ngagkatang-katang. Padasak ti agaplay di ta apanganan. Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawatak dita. Sigurado ka, akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? Uwan, ma'am. Jak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Jak kayat ti sinsinan. Uwan, ma'am. Kan no mabalin. Agi-stay inak kumata awan ngamin dagus ko. Kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Iso atulungan na ka agluto no kasi nga awan pa agsangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Nikki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa'y matinawam. Nalpasan anangan dagiti adda iti table 9, i-dish out mon. When, ma'am? Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang, ading. Kabarbaro ka kadi ang waitress dito, eh. Kita ka lang ang makita, Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabalin ka di nga laan tinumber mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayam. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyakmat ni Lander. Sige nga, Rod. Agsubli ak tumanan, tap na makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numaong tanak. Apay sungat ang agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Inton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Ay, maturog akwan. Namin, masapa kami manan nga agreeing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no ited na. Saan ka nga agbaybayag ang makisarita, Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan na. Hala, rumor kan.
Alaam-laang ti bagbagana kat agsuplikan, ha? Ay, sige, ma'am. Nilander nga agpaiso ti agurong ray iti day siya alamisaan. Asit gak. Sir, anya ka diti bagam? Oh, alaam da ito'y. Para kan ka. Anya ngamin day toy. Surprise gift. Kita am tulatan. Inton malpas ti trabaho alo katak day toy. Sige nga, Rod. Mapanakon. Tama nga numaungtan ka, gapo kanyak. Sige, kat agyaman na kiti day toy ha. Awan anyaman na. Sige, mapanakon. Lukatakon ti inton ni Lander. Anya nga ta day toy. Ha? Karton ti cellphone? Agpaiso nga taas cellphone ti adda iti unag. Cellphone nga agpaiso. Kat adda pa yung SIM card na. Kitaak man na da naka-phone book. Ha? Adda may sa anak ka-phone book. Padasak man akontakan. Ha? Agriring nagpaiso. Hello. Lalo ka gaya man ti regalo kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, takunam nga awan cellphone mo. Uwan ang... Awan pa kadanagam. Saan ko apabayadan kan ka? Itadkon kan ka dayta. Agyaman nak no kasta. Awan anyaman na. Addan cellphone mo apang kontakak kan ka. Agyaman nak man na ha. Nagswerte ka mo to, Nikki. Iti kinabayag kun nga trabaho dito'y. Awan pa'y nangirigalo kanyak iti cellphone. When tadamot tan cellphone mo. Awan pa'y mo't cellphone ko, idi damok ti nagtrabaho dito'y. Mas daawak mo't nga rod. Diyak mo't ninamnama. Nga damang regalo kanyak iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Wen, amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko laang idinagipit kami. Tanagsakit ti inak. Hello, Lander. Hello. Saan ka di ama kadisturbo? Saan? Amo mo't asaradon ti panganan no kastoy nga oras. Nagdamdama gaklaan. Amangan ngamin, no kaya't munti agin na. Okay lang mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam? Damagag ko ma, numanon ti tawon mo. Ag-18 na kon itatawan. Saan ka nga agad adal? Si Marda nga kon manipod nagsakit ni Nanang. Sa anak-anak alpas iti high school. Agpada tagayam, asan anakalpas iti high school. Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Nasapa api musay dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak anangalakanyak. Agpapadada naranggas. Agingga nga adda na amamok nga akin ko iti pagminasan. Simuro ta kan kuana. Kat manipod didi. Nagtrabaho akon kan kuana. Ay, imbag pa iti san akabagyan. Tanaanos da. Kasta ka di? Uray siyak, o lilaak matan. Ada kabsat ko, ngam nakiasawa matan. Kasta gayam. Ay, kaano ka diti birthday? Apay adam damagam. Amangan numabalin nga at pakada kay tibus mo. Tanong kayat mo, agpasyerta. Sige. Manipod ngamin nagtrabaho ak dito sa anak pa'y arimrimwar. Alang arod, maturog kan. Narigatan, amangan numapuyatan ka. Katanda pa'y trabaho minton bigat. O sige nga Roden. Bye! Anya, nakaaramid ka na iti Facebook mo? Wen. I-add friend nakmat Sige.
Sino day takit kita ti profile na? Kabsat ko. Kunak no ulila ka. Dapay gayam kabsat mo. Wen, ngam ko na nga kanya-kanya kamin. Idinatay ni nanang. Aging ga ita, dinakpay binirok. Saan na nga amo no sa dino ti ayan ko? Kat, payakit kita ti profile na. In-add friend mo ka din? Wen, ngam di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo anya. Wen nga rod, apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman nagtasinong batam ti awag ko. Oh, apay, anya ti masapol mo? Kayat ka lang ako mustaan, manang. Okay, aklaang. Dayta ka dilaang ti mawagam. Manang, kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam, idda pa kon ti cellphone. Makadisturbo ka. Busy ah. Ay, kaano ka kadiasaan abisi? Taiso ti panangawag ko kan ka? Sakto latan ti umawag kan ka. Bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanyak? Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanyak? Apay asyak kat kailiw ko unay ni manang. Kayat ko akain ni storya. Ngam apay nga iso, kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Oh, atoy, regalo kan ka. Adda manan regalom kanya? Una, ta birthday nga rod. Ni, anya ngay daytoy. Lukatam Kwentas? Mabit lang nga, ta isuot ko kan ka. Aday ta, bagay mo. Agyaman akmanan Lander. Awan anyaman na, Nikki. Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, nakadimot pa nagayat mo kanyak. Tsaka mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sungbat mo. Ni manang ti umawawag. Apay nga ta? Sungbatak. Ni manong mo jubanda ito, Niki. Adama di adamag. Anya dayta, manong? Ni manang mo. Adda dito yung ospital. Talon ngal daw na dito eh. Nadung partilugan. Ngam intarayan tinakadungpar kan kuana. Anya? Sige nga rod, manong. Umayak di ta ospital, itamat laeng. Imbag man tan ako umay ka ading ko. Apay kit din asaan, manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na laang tabisi ka, no kasya akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko man. Noan yaman tinagkurkurangat kan ka. Awanin kanyak dayjay, manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta matan tibiyag mo ita? Okay aklaang, manang. Kaasi ti Diyos. Siga, kumusta ti kasasaad mo ita? Maputan ka no ti may saasak. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputad ti saka, manang. Awan ka di tremedyo na? Awanin na din ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ak iti magastos, manang. Adamot urnong ko. Stay inak iti pagtrab-trabahwak. Isong awan mo't paggastusak. Agyaman ako na, Nikki. Nagsaya at kakapsa. Sana kasla kanya kabinaybayan kay di. Anya? Ni manang mo, ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulungak, Jolene. Idin to abinaybayan na ka ide? Oray kas jay tinaramid na.
ipatpatag ko lat ti kabsat ko. Talaga nasingpet ka. Bilibak. No si kati adda iti sasaadak. Imposible. Asaan mo matatulungan ti kabsat mo? Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustaan. Bisyak kita. Agpakada aklay ti boss ko. Kasapulan nak ngamin ti kabsat ko. Ha? Anya ti napasamak? Adda iti ospital. Na disgrasya. Kasta? Mabaling ti sumurot? Kaya't kumatamam mo ti kabsat mo. Sigurado ka? Wen, kaya't ka akadwaan. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Urayin ka dito'y panganan. Adda akmanan manang. Kadwak ni Lander. Gayam ko. Lander, iso ni manang ko. Naimbangal daw mo, manang. Kastamat kan kaading ko. Agpaiso ka di agayim na ka ni Nikki? Wano, boyfriend na ka? Nulakit di song bata nak, manang. Kaya't mo asawan. Agar-aram ka. Uwan, manang. No kasta, aywanam ti kabsat ko, ha? Nasingpet ni Nikki. Saan akas kanyak? Manang, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpay sumat ading ko. Ngamita, naamiris kon ti bidot ko. Awan gayam ti sabaling agtinulong. No saan adata nga agkapsa. Anyat planom, apaman ang makarwar ni manang mo dito ospital. Kaya't ko pa'y makabanding ni manang. Siguro, makipagyanak pa ije balayda iti sumagmamano nga aldaw. Tulungak, aging ga ama isanay nan ti kasi akasasaad na. Nagswerte ti kabsat mo kan ka. Ay, umapalaklakat nga rod. Tawan kabsat ko. Swerte akmat ka ni manang. Ngamin, uray kas kasano, napadas ko ti adda kabsat na. Sana kaskan ka, ngawan kabsat na. Sana baling awan kabsat ko, Nikki. Naragsaka kon. Tanaam-am mo ka, itibiyag ko. Ita, naragsaka kon. Tamalaksid anasingpeten kanyak ti kabsat ko, at dapay ni Lander anam-amok, amangay ayat unay kanyak. Tuy pagayam mo, Nikki. Agyaman ak pagayam Nikki, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, pudno asaan arumbeng nga agiginura ti agkakabsat. No di ket isuda kuma ti rumbeng nga agsisinakit. Iso nga ayaten, ken ipatag tayo ti kakabsat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nikki, adinan inlanad ti adres na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Ken ipagayam Noel iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Anuel. Sigud abarumbado ak dito'y lugar mi. Ket siyak ti problema dagiti kakabsat ken naganak ko. Idi natay ni tatang ko, idjayak ang nagbalbaliw. Ket napanunot ko ti sumrek iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Noel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, anak ko. Mangan kaamangan. Ado ti imbatik asidaem. Talaga mabisinak nanang. Agasam,
Sana kapulos ang nagmerienda. Manipod ijay trabaho. Ay, kaasimot to'y anak ko. Nanang, yalanak man iti danom. Ay, uwan anak, mabiit laang. Diyan na lamisa. Ay, mapanak pa yung arod gumatang iti ice ije kantina, ah. Makauray ka ka di anak ko. Sige, ingkan. Makain inumak. May ispalanak dito yung basol mo. Ay, kat inayadam mo't ngamin ti agisubo, ah. Kas ka lang amin maibibusan. Kukwam amin day taimbatik asidaan. Nungay o may mga ni Manong ni Store. Ang mumatan, may samot day jay arawat. Ala, ingkayong gumatang iti ayos nanang. Tani, makain inumak iti nalamiis. Ay, uwan, mapanakon, anak ko. Ay na. Nabsuga ka. Jak samot tan makatakdar iti busog ko, nanang. Ay, kasta, ah. Agbusog ka. Ako namot asaan kayo unay ang makapangpangan iji pagtrab-trabahwam. Ay, saan nga ron, nanang? Kaya't da, trabaho kami at trabaho. Rabi lang ti panagina nami. Ay, una yan. Kasi kamot, anak ko. Amangan mo't no agsakit kan. Saan? Apay ay madanagan ka. Mga sawa ako, iso nga gagagitak, nanang. Ha, mga sawa kan. Asino ay ti asawaam? San Noel! Woo! Ha? Ada ka! Sino day jay, nanang? Ay, ni kasinsin mo a Gerald. Idi pa'y kalman ang nagsubli-subli dito yung balay. Woo! Tulungam ka no ang makastrak iti trabaho. Kastaya. Insan! Adak ditoy! Umunag ka! Kumusta ka nga, Insan? Agap-gapok iti trabaho, kinsan. Lagin inanaak. Ay, imbagkan ka, Insan, at dan trabaho. Ay, isarak nakman mat. Kayat mo? Aduti ka sa pulan da trabahador ijay. Construction worker, driver, office worker. Anya ti kayat mo? Eh, di kumakaslakan ka. Driver ti dump truck. Kabaalam. Wan! Kabalak mat yung construction. Into nagsubliak. Sumurot ka. Tiam-am mo kay jay boss mi. Ang yaman ak, Insan. Uy, agtugaw ka man. Apay nakatakder ka. Agawid ako na. Ada pa ibagak. Anya day ta. Agtugaw ka. Insan, tulungan ka makastrak iti trabaho. Ngam tulungan nakmat kini Divina, ah. Ni Divina? Crush mo. Katno batch ko. Iso nga rod at tulungan nak. Inlabak kan kwa na. Kanayon nga iso ti mapampanunot ko. Day talaga ayam. Anya nga iti kayat mong ibagakan kwa na no makitak. Di bagam alab na lab ko. Kat nakasaganak amang ikalay sa kankwana. Anya pay? Awanan, day tapay laan. Sige. Tailakad ka kan kwa na, Insan. Nanang, kumusta ni Noel? Saan ka din agin inom? Saan mo tan? Idinagawid dito'y balay, may salaan nga aldaw, nagsublimanan. Saan pa yan nga agsigsigarilyo? Nasaya tano kasta. Nagbalbali wandya adem. Katno, intugot na pa iniinsan nyo a Gerald, ta isarak na kano iti trabaho. Kasta ag trabaho. Tapno maksayan dagit istambay, asakit iti ulo, dito'y barangay tayo. Anya nga iti kunan ibuskan ka. Ay na, naawatak, Insan. Katagyamanakan ka, ha? Kita man, adan trabaho. Insan. Papananta. Intagi ma. Painuman ka man, kas panagyaman ko kan ka. Ay, di ako nagininom. Sa anak batan nga agsigsigarilyo. Di ka man. Kaano pa yan nagbalbaliw ka? Nabayagan manipod na tayo di tatang. Kan gapo kini Divina. Iso nga ilakad na kon. Wen, kunakmutan kan ka. No gawidak, tamapan ko ala ang dagiti gamit ko. Ibagakan ko na dagiti kayat mga ibagakan ko na. Alamat ti cellphone number na. Tawagak. No problem, Insan. Oh, Insan. Anyay. Rumyantan ti agtrabaho itangal daw. Agore ka, insan. At dalaang damagakan ka. Anya day ta. Naibagamot lang kay ni Divina. Tiriknakan kwa na. Ay, gaya man niya. Ay. Di mo naibaga? Ay, siyempre. Naibagakan ko na, dagiti imbailin mo nga ibagak. Kat, anya nga iti kunana. Imisamat.
Imisam lang? Awan timbaga na? Panunutan na pa ka no? Kat, ti cellphone number na nga eh. Ah, aywan. Jack maten na ala. Ay, nalipatak. Intun sumarunong agawid alak to. Sige sana. Basta tinapatag. Naibagam dagiti kahit kung nga ibagakan ko na. Wen, insan. Naibagak amin. Masaya at mat, tanagawid ka, Noel. Wana, tamailiw ka nun ni nanang kanyak. Ingkan kumatang iti arak aginom ta. Saan ako nga gininom, manong? Ije kantina da divina ti paggatangam. Adan kantina da? Wen, isuti aglakla ko. Wana, manong. Mapanak gumatang. Nene, jay gatang mo ngay nalipatam. Ay, wana niya. Excited ang kami na makakita kini Divina, manong. Divina? Ay! Makapakigtot ka mat, Noel. Gumatang ka di? Uwan, Divina. Gumatang man iti arak. Arak? Inuman ni manong ko. Saan ako nga gininom? Nagbalbaliw akon. Gapukan ka. Anya ti kunam? Ay, awan. Di ka man. Ada na nga ko nga imbagam. Kunak, I love you. Oh, apay nagdumog ka. Mabainak namin kan ka. Apay nga itala ang ibagam kanyak dayta, Noel. Mabainak namin idi. Kitaan nak, Noel. Saan ati lakit kitaam? Divina. Adan boyfriend ko. Sorry. Ha? No kasta? Naladaw akon? Idi pa ilang nga gayatakan ka, Divina. Diyak namin amo, no kasano ti agaram. Kaayan-ayat ko ni Gerald. Ha? Ni Gerald? Jay kasinsin ko? Wen? Kanayon nga umay dito'y balay, tapno arman nak. Aniya? Kagurgurak day dya, Gerald, manong! Mapatay ko day dya, ure kasinsin ko! Ay, sumardang ka man. Anya ka di day tangay bagbagam. Inagaw na di Divina kanyak. Inagaw na. Kat tidamag dito'y lugar tayo, kat agayan ayat daan. Nasakit tinakam ka! Nay, Puston, di kagwala. Kita man, nagdaran ta imam. Ay awanan ni Noel. Pimanawan dito'y lugar tayaw. Gapo iti sakit tinakam na ni Gerald. Isuti ko na kan kuana, nanang. Isuti umadayo, tapno makaliklik iti gulo. Panunutan nyo laangan, no aglaban da kan ni Gerald. Pagrugyan day ta iti gulo. Oh, Ay, pampanunutak laang. No umadayo ni Noel. Kabaulan na nga ti agbyag nga is-iso. mapan ija Isabela. Iti ayan ti may sa akabagyan tayo. Sapay, agkasarkan umot gaya mo da Gerald kan Divina. Hey, ad-da masaktan Ang bayan yung nga umadayo. Tapno mailiw-liwag na, ti sakit tinakam na. Nabanugak nga nagtrabaho, bakit? Awan man la ka diti makanan ay saganam. Si kanti agluto no mabisin ka. Unay mo tanti pa ng tratom kanyak, Jenny. Kung namot lang asino kamot ngamin nga gibabaon. Saan ka nga ibabaon? Di nak ibabaon. Tabasit lang ti mayaw awat mo asweldom. Kasano abasit ako nam? Kat mapapaadal tamot ti duwa nga anak ta. Makontento ka iti kasta. Yururnungak pa nga minti pa nagbakasyon tayo asa nga pamilya ijay La Union. Jaket ti mapanijay. Nabayagan ajak nakitkita dagiti kakabagyak ijay. Kayat ko makita ni nanang ko. Awan bibiyang ko. Mapan ka no kayat mo. Hello, Manong. Hello, Noel. Ipadpadamag ni Nanang, no kaano kayo kanong agbakasyon. May iliw ni Nanang kan ka. Kan kayat na am-am mo, jay misis mo. Kan kayat na makita, dagiti apo ko na.
Sige manong, bayan nyo. Agbakasyon kami to asa nga pamilya. Saan ka mat ngaminin na nagawawid? Manipod pimanaw ka dito lugar tayo. Adong amin teraramidak dito, manong. Saan mi pa yan nadamag? Anang asawa kagaya man? Saan kami ang nagkasar kini Jenny? Di namit kaya't nagkasar kami. At danduang anak mi, manong. Ahon gayam, kumusta ni Divina? Hun gayam. Day tapay ti may sa arason, no apay ngay mawagak. Tapay. Manun alawas, ang nakakonfine iti ospital ni Gerald. Kanser sa kanot, ti sakit na. Anya? Iso ano adda pa'y sakit tinakamukan kwa na. Pangasim, pakawana mo. Manong. Diyak kayatan! Nauma ako ni ti kastoy abiyag! Ay, nauma ako na talaga! Ne, ano ti mapaspasamakan ka, Jenny? Ag kaiwaramot dagiti gamit. Nauma akon kan ka! Kunam idi nga ipay mo kanyak tinanam ay abiyag. Ngam agin gayta, manun atawan tinapalabas. Awan pa'y nam ay anariknak iti danam. Di ka di makontento. Dandanin ag graduar dagiti anak ta. Pumanaw akon! Ha? Panawan na kami? Kastalaan kalakanakan ka ti amin? Diyak kayat ti bumakatakastoy. Makamo kayo iti biyagyo! Jenny! Nanang, Apay aya, madama ak nga agwalwales. imawag ni Noel kanyak. Ha, ay kumusta nga jay Adem? Agawid kanon dito Agawidan? Wen, kat dito'y kanon nga agyan. Ay da, ay maragsakan ak iti daitanak ko. Padaanak ti sa sangpot na. Kaano aya? Kwa, nanang, nasaysayat lang no awaga ka. Mabit lang Ay sige anak ko. Aday ta. Hello, manong. Noel, kasarita na ka ni nanang. Hello, Noel, anak ko. Kaano ka ngay agawid? Ay, kunak no saan pa'y ngayong baga ni manong kan ka. Ta surprisahan ka kumananang. Ay, kat naamwak mo tan, anak ko. Agawid ak dita. Ta mga sawa ak dita. Anya, mga sawa ka ditoy. Asino nga iti asawaam? Ni Divina. Ha? Balon ni Divina. Ngam, isupay lagayam ti kayat mo aging gaita. Divina, pasensya ka Kaduak ni nanang ko nga umay mang pasyarkan ka. Ay, si kagayam ti asawaan to'y paboritok nga anak ko, Divina. Wen, nana. Kasanungay anak kinawatan kayo adwa. Burbur tsa kanyak dayta Nakitak man ni Facebook, ket nagchat kami. Ididinamag ko numabalin kami nga agasawa, nagwan matadagos. Ha? Inistoryam mo't amin. Ket, pudno mat. Ay, kat kasanungay dagiti anak mo, Divina. Maawat na kadimat laang ni Noel, kaspas at ti pamilyayo. Awan problema, nana. Manakaawat dagiti anak ko. Kaya't da ni Noel nga agbalin nga amada. Oh, nangag mo nanang. Ay, dito'y mutlagayam ti pakaikamangam anak ko. Adamot ang trabaho dagiti anak ko nanang. Makaumay dalat tagpasyar dito, ino kayat da. Nagsubliak dito'y lugar mi, nga ayan ti pudno nga ay ayatek, Mr. Lonely. Dayta ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Noel. Noel pagayam ko, napintas apakapidutan iti adal dayto'y pakasaritaam ken ayat. Tasikan tinangliklik iti gulo, amabalin a mapasamak. Sika tinagsakripisyo nga imadayo. Ngem iti kamaudyanan na, sikamot lang tinagbaligi, tanatagikwam ti babae apudno nga ay ayatem. Kaya't dayawan kamat iti panagbalin mo anasayat nga ama, kadag iti anak yo, iti imuna anakadennam. Tanakalpas da iti panagadal da. Ala, ituloy mo ti agaramid iti nasayaat. Bueno papagayam,
Ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noel, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nicole. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak itan kadagiti tao amamati iti sao a karma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nicole. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Apay nga inulbudan nak, Eman. Kinunam anagsina kayon iti kadandanam, ngam saan pa'y matgayam. Napan iti pagtrab-trabahwak kat kinasaunak. Padpadak matgayam amasikog. Kaya't naasawan, pinaggidan na kami. Pakawanan ako man, Nicole, no nagulbudak. Ay-ayatan ka ngamin. Iso na aramid ko ti kastoy. Ngam sika ti pudpud no nga ay-ayatak. Nakasaganak amang isinak ni Arlene. Kat sikan ti kadenak. Kat, kasano itan ni Arlene no panawam? Kasano ti sikog na? Ada negosyo na. Saan na problema ti kwarta? Kabalan na biyagin dagiti talungan nakmi. Sinaan kalakuman no sa anak amasikog. Ngam, kasano akmatan? Masapul at akdaranak. Diyak kayat nga ipas ngay kunto ti anak tangawan mabangunan na nga ama. Wen, sina ako ni Arlene. Gaputas si katipudpud no nga ay-ayatak. Kasano? Nakasaom ka dimot lang ni Eman? Wen, Rochelle, siya kano ti ay-ayatan na. Kat isina na ni Arlene. Kat siya ti kabalay na. Ngam nagulbud kan ka. Kasjay alalaki ti kayat mo. Awanan marami idak, Rochelle. Masikog akon. Diyak kayat nga ipas nga ito dayto nga awan mabangunan na nga ama. No api nga min nagpasikog ka kan kwa na ah. Saan ako nababalawan? Nalpasan. Ada ako dito yakasasaad. Iso asang wag. Kat di desisyon ko, ti amok ang makapasaya at kanyak. Okay, makaammo ka. Biyag mo mutkit di dayta ah. Iso at ti pagayatam ti masuro. Ada akmanan, tapno mayak agpakpakaasikan ka. Sinaamon ni Eman, kasapulan mi kadagiti anak ko. Maasik ako mamat. Agpinasin siya talangan. Ngam ibagakkan kan tipod no. Masikugak mat. Kasano akmatan no sinaak ni Eman. Anya, masikug ka ko na. Wan, talo abulan. Ngam syakti mo na ka ni Eman. Kataluntun ti anak mi. Imbagkan ka, tao mo na pay laang day tasikog mo. Uray sikati mo na. Tasan kayo pa'y mata nagkasar. Pasensya kan. Ngam sa anak nga umanugot iti kayat mo. Kasano kami matan iti anak ko? Agpakpakaasiakan ka. Babae ka mat. Kasano no sikat ti adda iti kasasaad ko. No siyak ti adda iti kasasaad mo. Sigurado kabantayak ni Eman. Tapno saan nga agbirok iti sabali. Basol mo ah. No apay nga insukat na ka ni Eman. Nagtangkan ti panagpuspusom. Sapay ko ma. Tasaan tumat ang mapasamak kan ka ti inaramid kanyak ni Eman. Kasano Eman? Kaano tangagdan na? Si kalangan ti umaijab abangak. Panawa mo ni Arlene. Tsak kayat nga da kaagaw ko kan ka. Kasano da ito yan, Nicole? Saan nakmat palubusan ni Arlene na pumanaw? Masanak matan kan kwa na. Kunak man no siyak ti ayatam. No kasta saan mo ama sinaan ni Arlene.
Siyak nga rod ti mangisinakin ka. Ay, san? Diyak kaya mapukaw ka itibiyag ko, Nicole. Sikat ay ayatek. Pues, sinam nga rod ni Arlene. Urayan ka ijay dagos kwenton rabi. Agpakadakan ka ni Arlene. No saan ka mauray? Saan naktun ang makita pa'y? Agyaman nakta nauray ka matlaang. Kunak no saan ka na mauray? Ay, ayaten ka, Nicole. Isong aramidak ti amin parakin ka. Gapot adyak kayat mapukaw ka kanyak. Ay, ayatan ka, mahet. Diyak kayat nga dakaagaw ko kan ka. Ala, aginanos ta nga roda. Ananusan naktabas sitlang ti sweldo kiti trabaho. Wan, saan ka ngagdanag? Kan adamat trabaho. Sumardengak tulang ngagtrabaho inton dandani ako nagpasngay. Nasayat nga rod no kasta. Tapno makapagtinulong ta. Nagdakkelan ti tiyan mo. Kabaalam ka di pa'y tagtrabaho. Maudi siguro da ito'y abulan na pa nagtrabaho. Aglibak ton. Una, tani. Dandanin samot din kabulanam. Inton umay pa'y abulan. Kat, kumusta kayo mo't kin ni Eman? Nasingpot ka di mo't laang? Wan, kasanon to nga tano sanak to na makapagtrabaho. Kaslasan mo't nga umanay ti sweldo na. Aglalo kat agab-abang kami mat ngamin. Kat, kasano kayong tungarudan? Diyak mo, makitan to. No niya ti ko na ni Eman. Aday ta, si Mardeng matlangan ni baby ngagsangsangit. Kamaudyanan na. Nakapagpasngay kan. Kasano tayon Eman? Sumardeng akong ngagtrabaho. Amang ano saan nga umanay ti sweldo ngagpay kada tayo. Dahil nga rod ti pampanunutak. Kat aday singasing ko kan ka no kayat mo. Anya day ta. Anya nga tanong agawid kayo kini Baby J probinsyayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Tamabalin ko mat ti agistein iti trabaho. Tugalag sweldo ak. Iso ti panang sarungkar ko kada kayo. Mayat sa ngagpayso Kas pakitak ngamin. Marigatan ka no si kalang tagtrabaho. Alang arod. Naginana ka pa'y. Pagsaritaan tanto manenday ta. Kita pa man ang makapapigsa ka. Agawid kayo nito ni J probinsyayo. Nay, Nicole, itagal lang nga nagawid nga addagaya mo na anak mo. Wan tatang, kat iso ni Eman, ti asawak. Kasano nga asawam? Apay, nagkasar kayon? Saan pa'y tatang? Ngam adamatan anak mi kini Nicole. Iso nga imbilang kumatan nga asawak. Kahit, anya ti planom? Dito'y kumapay lang agnaod dagiti aginak, tatang. Tunggal sweldo nga gawid ak dito'y. Nangina ngamin ti abang ije syudad. Sayang lang ti may bayad. Kahit, adapay nga rod maaramida, kit adda kayon ditoy. Mala, yeg mo ti apokok, Nicole. Tapno maisimpayon dagiti gargarit yaw. Kat, kumusta ka mat dito pag nanadam? Komportable ka kadimat lang? Awan mat kit ni. Ngam sa bali lat ta at dabukod mo apagyanan Ala, agan anos kalatan. Sana bale, inton makadakkel ti anak ta. Ibatik to ka ni tatang. Kat agsubliak iti sigod at trabaho. Imbag no manugot ni tatang mo. Apay kit din asaan. Pauitak tumat iti kwartada. Ket sika, no deta ti desisyon mo. Basta, agan anos kalaan. Apay ngay, Nicole, di mo tagawid ni Eman. Nasurukan na makabula na sana nagawawid. Wan nga rod tatang. Sana sungsungbatan dagiti hawag ko kankwana. Madanagan pa yan. Anya nga tatirumbang nga ramidag. Ala, surutam iti trabaho na. Amwam no anya tinapasama kenkwana. Batik pa ilang nga rod kada kayo ti anak ko tatang. Sige, bantayak pa ilang ti anak mo. Kaya't ko kumaama ka sa uni Eman manong. Ayan na ka di. Sana ka di nga imbagakan ka.
Makabulan mo na sa nasimsimrak ditoy. Ha? Awan matimbagbaga na kanyak. Aamom ka dino sa dino ti pagtrabahuan na ita? Panagkunakit na kayo ti rumbang agsarita. Narigat mat no siya ti pakaamuam. Pakaamok iti. Pangaasim ko mamanong. Ibagam kanyak no niya ti amom. Masapul ang makasaok ni Eman. Tapno makasubliak matlaang adagos. Imbatik laang ngamin ka ni tatang ti anak mi. O sige, ibagakan ka. Nga magkari ka, asaan mo nga ibagbaga asak tinakamwam. Wan manong, ikarik, saan ko nga ibagbaga? Nagsidnublian damutan kini Arlene. Anya, tiawanan pa in alalaki. Marigatan iti kasasahad na. Iso aday jay, nagsubli kini Arlene. Agyaman ak iti impormasyon, manong. Sige, agpakada akon. Tatang, awanan ni Eman. Pinanawan na kami ni ti anak ko. Anya ti kayat mo asawain? Adasaan ko na ibaga kada kayo, tatang. Adain mo na akadandan na ni Eman. Talo ti anak na. Nagsublin ni Eman kada kwada. Ay, ti awanan ba inalalaki? Naswerte ni Eman ka ni Arlene, tatang. Ay ayatan ni Arlene ni Eman. Nagpakpakaasi di kanyak asinaak ni Eman. Ngamsaan ko nga inaramid. Ay, unay kan anak ko.